Evo, možemo. Drago mi je što ste pristali na intervju. Mi dođemo iz Ljubljane, pa smo danas upali ovdje na kongres komunističkog pokreta Jugoslavije. Možete, vi ste predsjednik ovog pokreta. Ja sam predsjednik Centralnog komiteta Partije komunisti Srbije. A ovdje na ovom skupu danas prisustvuju predstavnici, istaknuti predstavnici više komunističkih i radničkih partija sa prostora Jugoslavije. Nažalost, iz Slovenije nije došao predstavnik, ali je poslao telegram podrške koji će biti pročitan na ovom skupu iz Slovenije. Znači, i Slovenci su sa nama preko te svoje poruke. Znači, svi krajevi Jugoslavije su ovdje danas sa nama, a vi, ako ste čuli moje uvodno izlaganje i izlaganje drugova iz svih republika koje je sada u toku, onda vidite da mi pokušavamo izvući ono što je esencijalno, ono što su najbolje poruke i pouke iz onoga što su uradili naši prethodnici, prvoborci komunističkog i radničkog pokreta na prostorima Jugoslavije. I kao što ste možda primetili, najvažnija poruka jeste da kad god su komunisti bili ujedinjeni, oni su postizali veličanstvene uspehe. A nažalost, danas još uvijek nisu ujedinjeni. Čak ni u pojedinim novostvorenim državama posle razbijanja Jugoslavije mi imamo više komunističkih i radničkih partija. I mi pokušavamo danas, koristeći tu 90-godišnjicu ujedinjenja, koje je obavljeno 1919. godine, da danas oživimo, da je aktualizujemo, dakle da aktualizujemo ideju ujedinjenja, da bi za početak komunisti izašli na javnu političku scenu, probili medijsku blokadu koju su godinama izloženi i saopštili našu komunističku istinu narodima i narodnostima koji žive u Jugoslaviji. A ta poruka i ta istina kaže, evo 20 godina mi gledamo to posrnuće koje nam je nametnuo liberalni kapitalizam i globalizam. Šta je to? To je šarena laža, to je varka, to je jedan sistem koji ne može biti, po prirodi stvari, ne može biti pravedan. Zašto? Pa zato što je on zasnovan na apsolutnoj dominaciji privatne svojine bez ograničenja, a to znači ometamo ih. Sad bi morao malo prići da vi čujete. Ćemo ići tamo. Znači, liberalni kapitalizam nije sistem za široke narodne slojeve. To je sistem za vladajuće garniture, za vlasnike megakapitala. Jer to je ta piramida apokaliptičkog zla koje mi u Jugoslaviji gledamo 20 godina. Mi vidimo, mi znamo šta smo imali. Milioni svedoka znaju šta smo imali, a šta danas imamo. Ovdje mogu biti zadovoljni samo novopečeni tajkuni i lopovi, a građani uglavnom ne. I mi želimo da krenemo u kontranapad protiv kontrarevolucije koja uništava sva pozitivna dostignuća iz perioda socijalizma. Naravno, i mi komunisti smo grešili. Nema uopšte oko toga spora. I mi ćemo izvući pouke, otkloniti greške i garantovano mlađe generacije treba da se priključe komunistima. Tu je njihovo prirodno mesto da se bore za istinski progres, za humanije društvo, za društvo prosperiteta i socijalne pravde i kulta rada i stvaralaštva. Kako ćete da pridobite mlade generacije? Da,
iskreno govoreći, naš problem je trenutno najveći problem što nema dovoljno mladih ljudi među komunistima. Ja sam bio skoro u Valju, u jednom gradskom komitetu naše partije i jedna drugarica kaže, moj sin radi kod privatnika. Ja sam mom sinu, ja sam istomišljenik sa mojim sinom, mi smo komunisti, moj sin je komunista, ali ako bi on postao član partije, gazda bi ga otpustio. Naravno, nije to jedini razlog što nema mladih ljudi. Oni su izloženi teškoj indoktrinaciji jer sredstva informisanja su u rukama naših idejnih protivnika. Kada bi mi komunisti imali, kad bi uspjeli da probijemo medijsku blokadu, mi nemamo ni materijalno financijska sredstva za dobar rad. To je naš problem. Dakle, radimo pod izuzetno teškim uslovima, ali ja pozivam mlade ljude sa prostora Jugoslavije, neka pogledaju, neka pročitaju, neka se podsjete, neka ih roditelji poduče kako smo živeli, kako danas živimo i koje su to greške koje smo pravili, koje možemo otkloniti i opet stvoriti jednu zajednicu ravnopravnih naroda. Zašto bi, gde je logika da treba najprije razbiti zajednicu južnoslovenskih naroda, pa nas onda kao satelite vezati u Evropsku uniju. Nijedna od tih malih banana državica ne predstavlja ništa u Evropskoj uniji. Nas vode, jer i sama Evropska unija je na pogrešnim pozicijama. Nama se uslovljava da moramo biti u NATO paktu da bi išli u Evropsku uniju. Znači, moramo biti svi moramo služiti nekome koje je na vrh piramide zla, a to je porobljavanje. Najveće zlo kojim je čovječanstvo danas suočeno jeste takozvani antiteroristički terorizam na čelu sa Sjedinjenim državama i još nekoliko velikih imperialističkih sila. To je prava mora za čovječanstvo. I slobodoljubivi narodi se moraju udruženim snagama, mukotrpno, ali moraju se suprotstaviti tom zlu i ponuditi čovečanstvu jednu plemenitiju, humaniju viziju razvoja istinskog društvenog progresa, a ne ovo što imamo danas. Ne razumijem.